Wemavava mfoka sikhakhana, awuyibambe la phezulu, awuyibambe la. Ngihlale ngizwa kuthi nekhanda elitshekile nje. Nenqondo ngiyibonile ukuthi itshekile namhlanje. Ngubonile ukuthi nekhanda nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho. Bengingakwazi mina bengihlale ngizwe nje kuthiwa umavava mfoka sikhakhana unekhanda elitshekile. Ngibonile ke ukuthi nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho. Wena mfoka sikhakhana. Ngifikile ku life wakho njengoba bathi bengithekile nje abantu ukuthi ngize ku life wakho nale zampu kanathi ugcwele nazo lapha na kulo life wakho loyana ngafika khona ngithe mangizwe ukuthi ngikhuluma umsangano njengamakhandeni ngase ngisuka lapho ngase ngakhomenta inkulumo yami ngayibhekisa kulo mfana la kade ekhuluma lapha ebengimthuka wathi usuka lapho wena usungivala ngamakhomenti wena mavava wasungivala ngamakhomenti uyenzelani leyo nto lalela ke wempukane ehlaza enkulu wena uyimpukane ehlaza lenkulu yaleli toilet engaflashwa wena ngoba ukwazi ukuthi uvuna uMax njengoba uMax esanganile nje bese wena ukhomba ukumvuna uzokhipha igama lo ukuthi wena each and everything eyehlakalela uMax njengamanje wena uzoba involved okusho ukuthi wena uyamvuna uMax kulento ayenzile uhambisana noMax wena mavava uyimpukane ehlaza lenkulu inqondo awunayo ayikho inqondo hlale ngithi unenqondo cha ayikho inqondo uyongivala nje kuwonke amana akho life bakho la bavala khona la ungivale khona ukuthi ngingakhulumi la this is my platform ukwazi ukungivala into kumele uyenze nje woza lapha kuzongibuka ke manje sengikutsheleza yakhe indaba inqondo awunayo mfana wakamavava awunayo inqondo bengihlale ngithi inqondo unayo hayi awunayo ukuthi lo mfana wakaMax njengoba esangana kanje yana nje sangana ubusuku nemini khona umuntu ongathiwa emdala njengawe nje ufuna uMax njengoba egula njena okhomba ukuthi uhappy njengoba ubobelele lapha nje enakho esibhedlele lo impilo yakhe wena ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo hayi mavava inqondo ayikho inqondo awunayo mavava useless awunayo inqondo mavava awunayo inqondo uyabona kunomfo lapha okhulume kamnandi kabi useyamiyeza khulume kahle kabi useya lapha wathi usiyalento akafisa ukuthi yena iqhubeke the way iqhubeka ngakhona wathi yena ufisa ukuthi lento siyilungise ngendlela efanele ukuthi ilunge ngoba kube khona nokuzwelana yebo ubobo wakhuluma kakhuluma yena ekhulunyiswa into ayiphekwayo esingayazi thina bese kuba ukuthi ke nango ke sehlakalelo lenkinga le emehlakaleni akumelanga kube khona abantu abakhomba ukujabula ngesimo esehlakalelo ubobo ngoba kumanje usenakho useyintweni ezithu kungenzeke ebuye ephila ngokuyekhanda njengoba kuthiwa washayika ikhanda nje njengoba silazi ikhanda ukuthi sensitive kangakanani kungenzeka futhi ebuye ngaphili wena mavava nesikhathi sokuthi kumele ujabulele ukuthi unakho ubobo ulimele ubunjalo lo uyinja mawunjalo mavava uyinja mawunjalo uyinja ufana nalenja lekuthu Max mawukwazi ukuthi ungavuna uMax njengoba kade ekhuluma kanjeyana ukhomba ukumvuna wena bese uqede lapho ungiblockele ukuthi ngiba against inkulumo enikhulumayo nalezi zampuka nathi ukhuluma nazo njengoba wena ungenkulu impukane uyimpukane enkulu ehlaza namavava edla amasimba ngiyema lapho upart 2 uyeza bhuti uyeza webhuti uyeza upart 2 wabuya ngiyabuya ngeke kungivale la this is my platform ngeke kungivale la ngeke kungenze lutho mavava la ngeke kungenze lutho iplatform yami la ngiyazenzela la ngiyazenzela la ngiyakuphendula la nguphendule ngubhekisele wegcina ukungivala kubo life bakho la usangana khona nomhla ka1 nalezi zinja lezi ezinye ofana nazo ngicasule kabo namavava ngicasula ngingakwazi awangicasula nginyanyisa unginyanyisile unuka njenge toilet leli lingaflashwa le ndizimpukane ezihlaza weke loyo mawukwazi ukuthi kumele ube uvune lo mfana ukuthi uMax njengoba esangana nje kudungizela isizwe sonke sikaMaskandi neSouth Africa yonke ngento ehlele eyahlakalele ubobo bese lo mfana ezokhuluma manje bese wena ukhomba ukumvuna ubunjalo obuyinja mavava mawukwazi ukukhuluma kanje kusho mina udubula ngiyema lapho kwaba buhlungu ukuthi
makukhona ingane esizalayo mazazi ukuthi thina sibizwe ngamasimba sibizwe ngeimpukane ngoba kukhona umuntu esimlandelayo nathi abantu abasithandayo nabasihloniphayo babuzwa lobuhlungu manje obuziwa abantu abaclose kuBobo ukuthi uBobo sekunabantu abamfisela ukuthi efe sezwa ngayo ukuthi uBobo umuntu uyafiselwa ezidlanga laleli ukuthi afe into yaqhamuka naye asikaze simbone umuntu oclose noBobo in life noma engena ku social media noma kulabantu bama interview ayintathele ezegcwele uTikTok ayothi hayi yena njengomuntu oyisihlobo sikaBobo noma usibale kaBobo akayifuni lento yenziwa uBobo akamazi uBobo bengenweni kodwa beumndeni wakhe basazokhuluma naye namhlanje sekufuna ke sidabukela ukuthi hey kunomuntu oyibona ukuthi ucishe wakhanyisa amakhandlela ngokuthi kulinyimela uBobo sekufuna manje sonke sithi sizoya ngalapha ngeke bafana bakithi noma ngabe siyathanda nami njoba ngiyimina nje nginabantu abangangifuni abangifisela ukuthi ngife kodwa ngeke beze bezongena la life bazothi bafisa ukuthi ngife kodwa mhla ngafa noma kwakhona into engehlelayo bayosho ukuthi kuze kumfice kade sasikufisa ukuthi kumfice nami ngoba kunabantu engibafisela kanjalo asingalokhu nje siyalina lo madoda simeni entweni eqondile uMax singamgxeka kwezinye izinto zakhe ezisemaceleni zabantu asuke bathuka bengenacala bengamazi bengahlangene naye kodwa kumuntu othuka uMax waqondanisa noMax uMax masematheka lo muntu 100%. No ngiyakuzwa mfowethu nami bengizama ukukucacisa ngoba abanye benza ngathi lokho kumehlele ngoba nakho enze lo kakwenzile kuphuzana lokho ngifuna ukucacisa ukuthi ibhadi akafiki nje nali amabhadi kudala amqalile nje kudala emqalile so angifuni kuba ngathi mhlawumbe isenzo sakhe asenze kuphuzana ojabulile mfowethu akunankinga ilungelo lakhe ilungelo lanombani ukuthi umuntu azibonise ukuthi yena uzizwa kanjani angiphikisani mina nomuntu ojabulile kodwa into engiphikisana naye angifuni kuba ngathi mhlawumbe ibhadi ulilande ngokuthi adelela ukhuzana cha akalilandanga ibhadi ngalokho nami ngesenzo lesasenza ke sokukhuluma inkulumo kunamagama awakhuluma afana nakho ukufa ukuthi ngingachitheka nanoma igazi yini ngasho ngathi ngifisa ukuthi mangimbona singayikhulumi ngefoni ngangafuni ukuthi sikhulume ngefoni ngoba ngangazi basoyikhuluma ngefoni sizoxabana ngoba angazanga nami umfowethu ukuthi lapha ungenelwe yini ngaze ngamtshela ngathi mfowethu kuzomela ukuthi sibonane ngoba mina uBobo onje angimazi kodwa ngifunanga ukuthi ke sikhulume ngefoni ngoba ngefoni ngiyazi sasoxabana ngoba ngiyamazi kodwa ke kwazi ukuthi uNkulunkulu ke wangaqondanisa ukuthi sibonane ke ngokusheshsha kwaze kwehlala lento esimehleleke but inkulumo yokuthi ebe nebeef nokhuzani kade ngangivimba uma eneqiniso umfowethu anganitshela mhlawumbe emva kwegcwalisa nje kuningi ngemkhuza hayi ukuthi angikaze ngize ngemkhuza kodwa umbuzo kamnikazi weFortuna uthi uBobo umcuthi ukhuzana umcuthi ngazi mina ukuthi abaculi banjengezinkukhu balwa ngemlomo bangcofana la kuma CD abasuke beingomeni zabo abayikhiphayo mangabe sekucikwa thina ke esingaculi sizophendula kuphi ngoba phela yena uBobo unayo indawo azokwazi kuyophendula khona ukhuzana yomnekeliso angithi sihleze sonke sithi ukhuzane uneindaba mayikhiphe ialbum kukhona izinto ayivezayo ngezinto ezimhlukumezile kubantu abathize nakunini eniculayo yini uBobo emhlulilena ukuthi yonke lento ewukhuzana engcolile ayineke kwi-CD yakhe ayikhiphayo kunokuthi akwazi ukuthi azofaka nathi ke singacule silandele uMaskandi thina uthi asiphendulephi ngoba ngibona mina ngathi uMax uthola ithuba lokuthi naye aza lithola ithuba lokungena estudio ayokwazi ukuyiphendulela ngento eyabhekiswa esayidini akulona. Yebo mfowethu cha lapho inkulumo nje leyo engangithi ngisafuna ukuyikhuluma naye ukuthi kubalandeli uthathe ngamawala nenkulumo eyathi noma ngingachitheka igazi nayo futhi inkulumo eyathatha ngamawala okunye nokunye kayikhuluma cha ngangeke ngimkhuze kona kodwa kule abalandeli bengifisa ukumkhuza naleyo kuchitheka kwegazi izona zombili njengangifisa ukumkhuza kubona ukuthi la wonile kakhulu. Ngicela futhi uqale ngixolise kubo bonke abantu abathinteke kabi
ngevideo engiyenzile izolo eqondene nobhuti uMavava. Yeah. Ngiyaxolisa kakhulu ezweni sonke saseNingizimu Afrika, ngiyaxolisa kakhulu kubantu abathintekile, ngiyaxolisa kakhulu uDubula kuyena lo muntu abacabanga ukuthi uyena udubula nje phela. Yeah. Isuka kuphi inkulumo yakho nensizwa yalapha enkandla? Hey, indaba kaBhuti uMavava mfowethu, mina ngebhadi lelo angimazi uMavava. Angimazi nje. Ake ngithi futhi ubhuti ngoba mangithi ngiyathola ukuthi ubhuti lo yamuntu loyana ubhuti nje impela oseqinile omdala ngiyathola nanokuthi futhi useganiwe. Uneqaba ngazi noma embili noma ezintathu. Yeah. Ngokukhulu ukuthobeka, ngiyathobeka kakhulu kuyena, ngiyathobeka kakhulu emndenini, ngiyathobeka kakhulu kubafowethu abasondelene naye ubhuti omdala. Bengingamazi la engisola khona, ngisola enhlambene engikhiphile. Lokho mfowethu ngikhala ngakho kakhulu, ngiyaxolisa, ngiguqa ngamadolo omabili, ngiyaxolisa kakhulu ubhuti omdala ukuthi mhlawumbe ngigcine ngikhipha inhlambe njengaleyana. Ngiyaxolisa kakhulu, ngicela ukuthi ubhuti omdala engemukele Nkosi yami noxolo lami. Obhuti ke sengikhulumile nabo obhuti uge sebebaninganyana nje obhuti bengithinta sikhuluma lolu daba lolu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyathobeka kakhulu kubhuti uMboma, ngiyathobeka, bengingamazi ukuthi empilweni yakhe uphila ngayiphi indlela. Mina bengikhuluma nomlandeli njengoba sike singcokolele nabalandeli bebonke. Yabona kube kuyangahambe kumele insizwa le ebiza abantu ngeimpwane ezikuhlaza ezinkulu ezihlala ema-toilet angaflashwa. Umfo wasikhakhane lapha nenkandla imifuna uxolo lele siqala manje within 24 hours siyaxolisa kade ishaya isifuba ithi ngeke itshene umuntu yona iplatform yayo lena jwayele ukwenza kubantu. Cha, umuntu mesexolisa abafethu akashawa, kodwa ke ukuze kuzoba isifundo nakwabanye ngoba uyasho ukuthi ubengamazi shuthi wena abantu ongabazi baxhapha ngayo yonke inhlobo yenhlamba ngoba nakho awubazi. Usuka uxabana kanjani nomuntu ongamazi? Umthuwa kanjani umuntu ongamazi? Umthuwa kanjani umuntu ongasisona isitha sakho? Wenza kanjani ukuthi umuntu ongamazi umxhaphe ngayo yonke inhlobo yenhlamba? Njengoba umfo kaSikhakhane businessman, well known businessman, ubaba enabafazi, eshadile, eganiwe, enezingane, eyisakhamuzi. Lesi sithunzi sakho sidixelelwa, sithungcoliswa, sidonsa phansi, sihudulela phansi. Uxathi singalungana lolu xolo la ka TikTok nje ohamba ulusho manje. Bekufuneka umfo kaSikhakhane athi woza nenkunzi yenkomo yohlobo nomndeni wakho wonke uzocela uxolo. Mangasiyona inkunzi uphathe inkomo ezimbili uzocela uxolo ukuze ngeniphinde nenze content nifuna ama followers nama like, ndlala imizwa yabangani benu beniphusha bebelama double agenda ningawazi. Awukwazi ukusukela umuntu ongamazi umxhaphe ngayo yonke inhlobo yenhlamba. Ubaba womuzi, sakhamuzi, well known businessman, umuntu ohlonishwa yimeya, amakhosi, umuntu ohlonishwa yibo bonke abantu abaseParliament. Wena uzomhudulela phansi nje njengesikorobho nje saserenke. Cha, bengisika nami elijika, cha uxola impela insizwa iyaxolisa. Kodwa kuze nabanye isifundo la ka TikTok nizokwazi ukuthi awuxabani nomuntu ongamazi, awumthuka umuntu ongamazi, awukhulumi noma yini umuntu ongamazi, awubi nesitha ongasisona isitha sakho, uhambe nicreate izitha eningazazi ngenxa yama likes nama followers. I thank you. Mcineka, Mcineka. Kahle kuMaskandi uyini, umhlelo omcimbi noma umlandeli kaKhuzani? Noma uyinduna yabalandeli baKhuzani uyini wena kahle emculweni manje? Hayi Mcineka hluthu mfoka Mcineka. Xolani hluthu mfoka Mcineka. Ungathi angisayi understand we mfoka Mcineka ukuthi kahle niyini nguMaskandi. uKhuzani uqashwephi wena waziqala? uKhuzani uyapi wena waziqala? uKhuzani wenzani wena waziqala? Abantu abapromote ingoma kaKhuzani wena waziqala? Yonke into ngoKhuzani wena waziqala. Uyini kahle kanti kumgodi? Khona into osifihlela yona awusitshele womncane kuyini lapha kumgodi? Ngoba phela thina wena hluthu sikwazi thina ukuthi uyinakho umhlelo omcimbi. Kodwa nje manje ungathi awusayena umhlelo omcimbi wena. Usuphenduke wayi into ethile lapha kumgodi, angazi noma umlandeli noma induna yabalandeli or uyini kahle.
Mcineka awuhambe wemcineka uye lapha ku gay uncele nje olwazi lapha gay ngokuthi mawusuka umhlelo omcimbi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani kumele uyihloniphe kangakanani mawumhlelo omcimbi wena usa actisa komhlelo omcimbi wena usu actor njengenduna yabalandeli bakhuzana engabe umlandeli engabe uyinduna yabalandeli kwakhuzana Mcineka nje angikwazi yini baningi abaculi abakhiphile oSminofi ofalabo bakhiphile baningi abaculi abakhiphile onke encane kodwa ngeke ubone ubaposta mhlawumpeni ukhuluma ngabo kusuke ekseni kuze kushona ilanga into yazi nje ekhanda lakho ukhuzani lisi ukhuzani dati wena wazi yonke into oqala ukuthi ukhuzani kwenzakalani ngayo yini Mcineka awuhambe lapha gay ubuze ukuthi mawumhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani Mcineka ungathi usuyaphaphalaza manje la kumaskandi khona into ekuthiwa abalandeli balolo artist lelo kuzoba khona induna zabalandeli national bese kuzoba khona induna enkulu induna lenkulu okumele zonke induna lezi report zireport kule nduna le nduna le bese kuba yiyona eqhumana neqhawe lelo group ethile so manje wena uyini wena kahle kahle ngoba angisa understand ngathi khona into yiyo lapha awunje buka into yiposter buka into yiposter lapha phezulu ibheke bheka into yiposter kusuke ekseni kushona ilanga uwe nje safa wehluthu uwe nje ukhuzani disi ukhuzani dati ukhuzani disi awu kahle Mcineka kahle bo kahle Mcineka kahle Mcineka kahle awu kahle Mcineka safa uwe safa uwe Mcineka kusuka ekseni kushona ilanga ukhuzani disi ukhuzani dati welele umhlelo omcimbi wemcineka awume kancane umhlelo omcimbi hamba gay uncele ulwazi ukuthi mawusuka umhlelo omcimbi kumele uyiphathe kanjani because wonke ama-artist kumele kuhloniphe ngendlela efanele tshela mina nje uma ngingathiwa ngampela wena kule impucuzeko yakho le uyahamba uyocela unakho inkosi yomaskandi king of maskandi umthandeni ukuthi ebuye kwemphucuzeko uzokuthemba kangakanani mawukwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uthatha iside ukuthi uphusha abantu ngoba siyazi labantu bayalwa nje wena ubhizi ukhuzani lisi ukhuzani lathi ukhuzani lisi mhla ka30 kusuka nge30 end of this month uyobe ukwenza lokho kumthandeni njengomhlelo omcimbi ke uyobe ukwenza lokho kumthandeni ngeke Mcineka ngoba nakho ukwenza kwabanye abaculi wazi ukuthi wena iartist nje ukhuzani that's why wakhweza ukhuzani phekwe ekhanda phekwa amakhanda amanye ama-artist wena wathi umnikeza i-golden hour wathi ukhuzani is because of kuningi akwenzile emculweni kuningi umthandeni nako kuningi akwenzile emculweni i-Irene sayizwa ngobani ukuthi khona into ekuthiwa i-Irene yagcwala phama sayizwa ngobani leyo nto le sayizwa ngobani njengamanje ubani iartist elisele lapha yakwanakho kwakhathi ubani iartist elikhona lapha ngoba phela niyazi ukuthi umthandeni lo ngamfuni wena Mcineka uyena akacelela umgodi indaba yokuthi bemnikeza iJonathan D khona lokho wakwenza njani umgodi wakushiphela ngithi wakuphuphisa so namhlanje wena Mcineka wazi ukuthi iartist elikhulu nje ukhuzana emhlabeni siyakubuka Mcineka siyakubuka wehluthu wakwashembe siyakubuka wendoda siyakubuka hayi ukuthi asikuboni siyakubuka awuthi ngizoqeda manga kancane awuthi ngiqeda manga kancane sanibonani wenganza kwethu wenakho webhaka uyibambe la khehlelela uyibambe ngapha yini inkinga yini nibangani kahle yini le nibangayo kahle wenyanga esikholelwa kini wenyanga siyanilandela kanti ngobhuti abadala yini lento enenza kahle nobabili awuyibambe ekhehlelezi la nzama ake ngize kuwe qala nje angazi ukuthi nibangani anginazi futhi angifuni nginazi kodwa ngifuna ukuthi into yakhona ngoba uthema ungabe ususa lo msindo kade ususa kwaze ofika ekutheni eringini kanjalo ekhipha ukhehlelezi ethi eringini right uma
kanti lo lucky leyo ngizokuthola ukulive izolo ngumgqibelo manguthola ukulive indoda yamadoda ngithola ukuthi uthini uthi hey uSigujana uwile iphelile indaba yakhe kusho wena uzukala ngomuzi wakhe osemhlanga angaze emhlanga kuthiwa yindawo yakhe khona ke ukala ngomuzi wakhe osemhlanga hawu umuzi wakhe hlelezo semhlanga usayekho uthi udliwe wena uthakasela lutho lo muntu okungimangazayo ke ukhehlelezi noma ngingeke ngikhulume ngakho konke kwakhe kodwa ngineshoyo ukuthi ukhehlelezi unemize u2 la eSandton la eSandton unemize u2 mawungathi dubula ngicela ungise emzini kakhehlelezi u2 ngizokhambisa mina kulemizi kakhehlelezi eSandton omunye useSandton omunye useMelrose uyangizwa ukuthi ngithini eSandton khehlelezi lo ngikhuluma ngayo right ke hlahla le izolo uthe wena mawungabe ukulife ukhuluma ngokuthi uwile ukhehlelezi wasuka lapho after mawuvala life wakhe wafula life ukhehlelezi mangibuka ulife kakhehlelezi ukulife uyakhuluma uya drive usemgwaqeni waze wayongena esecurityini kwakhe emhlanga mayifika lapha esecurityini uthi security ngizwa kuthiwa angisena muze emhlanga udle umuzi wami iqiniso lelo livela hleke lithi security bese lizwile leyo nto leyo ko social media amanga lawo lahleke security qede lapho wahle ukhehlelezi wangena ngaphakathi wapaka imoto yakhe wasesuka endlini yakhe into engibuka ku life wakhe leyo mayifika endlini kunezingane ngaphakathi zibukela iTV ubhazabhaza weTV ziyamjabulela izingane zakhe ukhehlelezi okukhomba ukuthi umndeni wakhe ufudumele hawu kanti ubhaka lento beyikhulume beyithathaphi kusuke lapha esuke ephuma ukhehlelezi ukulife njalo esuke ephuma ukhehlelezi eyongena ekamereni lakhe mayeveza ikamera lakhe uvula uodrop kuvela yonke impahla ongayicabanga gushi wenani ephume lapho ehambe yelapha jima khona ukhehlelezi esivezela thina ebese kulife wakhe esivezela ukhehlelezi lapha jima khona manje bese ngiyibuza ngithi mina awu kanti ubhaka unamanga nobhaka kanti ubhaka yonke lento ayikhuluma ukhehlelezi unamanga yini ilapho engibone khona ukuthi bhaka unamanga bhuti uyazi mfowethu empilweni mawungabe ubone ukuthi umuntu ukwehlule kuvume lokho ukuthi umuntu ukwehlule ungenhla kuwena kuvume nje mfowethu lokho clean yebo nizinyanga nonke kodwa ngeke nenze ngokufana nawe unezinto zakho nokhehlelezi unezinto zakhe kodwa into engizokutshela yona mina wena ushiso ukuthi usekwehlula ukhehlelezi wena unamanga amanga lawo wakhulumayo ngokhehlelezi leyo nto leyo bazokutshela abantu bebekulife wakho bekulife kwakhehlelezi bazokutshela so angiqondile ungena izimpi zenu kodwa ukuthi ngoba ngizama ukuthi lento engiyilandelele ngani na ngokuthi wena unomsindo ngokhehlelezi kanti ukhehlelezi uthule wena ufuna ukungiprovela ukuthi wena wande ngomlomo ukhehlelezi wande ngeaction lalela ke bhaka ngifuna ukuprovela ukuthi mina ukhehlelezi lo uthuwile wena akawile lo yamuntu lo yana ukuthi ngoba akakwazi ukukhuluma njengoba wena uyiqhalaqhala ekhulumeni yena uzokushaya ngeaction kuphela uyayibona leyo nto le tshela mina ke wena mina ngihambe ngiyokuvezela umuzi kakhehlelezi oseSandton noseMelrose ngizokuvezela lemizo u2 ngizokuvezela lemizo u2 hlukana namanga bhaka ulokhu uconvince abantu ngamanga ukhehlelezi imvumo ukuthi ungenhla kuwe uyasuka lapho uthini uthi yini le ndawo lena le nakho imzo lifestyle uyasuka lapho wena uthini uthi ayisekho uyazi ukuthi khona lapha imzo lifestyle ngiyokutshela ngelinye ilanga baba ngiyokutshela ngelinye ilanga ukuthi khona ini emzo lifestyle umuntu mayengabe eyishintsha iproperty yakhe efuna efuna ukurenovate or efuna ukwenza something different naleyo like into ebusiness ngeke phela ungijaje ukuthi kumele ngenze ngasikhathi sini cause yami leyo nto bhaka hlukana namanga mfowethu
hlukana namanga bhuti omdala unamanga bhuti omdala utshela uDubula manje anginilandeli futhi anginazi nobabili uyakwazi nawe lokho ukuthi anginazi kodwa into engiyiprove kuwe wena unamanga umuntu mayisekwehlule ebhaka kuvume nje ukuthi ukwehlule akho cala evele ngeke silingane lethiwa yimini ihlukene kanje ngeke silingane ngisho ngathiwa nisebenza ikhampani eyodwa nihola semsarali or kanjani kodwa ansoze nenza izinto ngokufana wena fuma nje ukuthi ukwehlelezi ungenhla kuwe kuphela uyeke ukhohlisa abantu baconvince ngamanga unamanga bhaka unamanga mina nguprovela ukuthi unamanga wena ungenile ku life wena waphuma ku life wangena ukhehlelezi ku life sayibukela thina so manje yini eyenza ukuthi wena ufuna ukuconvince abantu ngamanga akho bhaka hlukana namanga unamanga bhuti ilakho nje ngizokutshela khona hlukana namanga nzama qhubeka uyilaphela ilonda zakho uhlukane nokhehlelezi naye esebenzisa umuthi wakhe ngendlela usebenzisa ngaye njengoba uzombiza usigujana yebo usebenza ngazi igubhu nemithi nawe qhubeka nomuthi wakho kulapha ilonda bhaka akakutshela bhaka hlukana namanga bhuti omdala unamanga angilwi nawe futhi uyazi ukuthi ngeke ngilwe nawe umdala kodwa into engayifuni amanga nonke benihleli ku life izolo sanibuka unamanga bhaka hlukana namanga yekela ukhehlelezi ekwehlule ngakho konke ngoba usekuhlule ngiyema la ngisho around hayi sibona ngomaleni hayi bafana Skopha bafana limit bafana hayi bafana limit usuhari mfana wakho ithini ingoma wesuhari mfana wakho ithini ingoma njengasitimela limit mfana uyabona ungathi ngaqhalela khishwa ka December manje awudlale pha awudlale pha ngesi awuzishwala pha suka hamba mthiya ngiyabingelela sizwe sasemzansi uAli Gezela kaMgobeleli bafowethu bafowethu ngidlulisa nje indaba ezibuhlungu kakhulu nokudabuka nje okukhulu kakhulu ngokushiwa insizwa la uDubula umfokambatha le phansi kwaNongoma insizwa ishiye kakhulu bekukhulu ukuzuma ngoba iveli lwengozi yokuthola ukudubuleka lapha ya eGoli eJulisi endaweni ethiwa kukaSteve eShisanyama eyansizwa idubulekile nje ngendlava eziningi kakhulu yaphuthumiseka esibhedlela kwafika ukufa kwayo kwayenela ehlula ngoba ibilimele kakhulu ngidlulisa amazwi bafowethu induduzo kakhulukazi emndenini wayo eMambatheni bethi Dudu alwehlanga longehlanga bafowethu kubuhlungu kuthina sonke silahlekelwe kakhulu leyansizwa yaseMambatheni ngiphinde futhi ngithi Dudu bafowethu kubalandeli bomculo kaMaskandi ngoba leyansizwa besiyazi kakhulu kubalandeli bakaMaskandi sethi Dudu bafowethu kubo bonke abantu abayaziyo bese ngicela bafowethu ukuthi bafowethu ake sizameni ukushintsha indlela esenza ngayo nendlela esiyiphatha ngayo kakhulukazi kwi-social media angisho ukuthi mhlambe senginolwazi yini ukuthi mhlambe lensizwa isishiya ngokuzuma okungaka nje mhlambe kungenxa yayo i-social media kodwa nje ngiyafisa abafowethu ukuthi ngesithi ukunciphisa mhlambe lapha ku-social media sithi ukwehlisa izinga kakhulukazi lokuatheka abanye abantu ezintweni abazenzayo mhlambe baphilisayo nasekukhulumeni nje amagama alumelayo angathi nenhlabathi mawuphatha igama lomunye umuntu utholakala ukuthi usuliphatha ngeze ngoba asifane singabantu bafowethu abanye abantu
abathindwa nje futhi masuze wamthinda kusho ukuthi kuyaphoqa ukuthi mbulale ngoba mongambulalanga uzobulala wena. So bafowethu angiboni ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuyithola ngaphansi kwaleyo situation enjalo ukuthi sekufanele ukuthi abulala umuntu ngoba bengambulalanga lowo muntu uzobulala yena. So okungcono esingakwenza yikho lokho ngicela abafethu ukuthi ake sehliseni izinga kwi-social media lokungahlonipha abanye abantu. Siwenza ama-content ethu ngendlela esiwenza ngakhona kodwa sikhumbule ukuthi siphakathi kwabantu bezizwe ngezizwe sihlukahlukene, asikhulelanga ndawonye, asikhuliswanga ngendlela efanayo, iy'nqumo futhi asiyithathi ngendlela efanayo. So ungaboni omunye umuntu mangabe enza into ngendlela yakhe ubusuthi nawe uzokwenza okucisha okufana nale ndlela nayenza ngayo ngoba awumazi ukuthi mhlambe yena uqale walungisaphi manje enza wena lento obona ukuthi iyamsebenzela yena akavelelwa nkinga. So ukubukela kakhulu kwabanye abantu mhlambe mawubona omunye umuntu mhlambe ekhuluma ulimi olunenhlabathi kwi-social media ubusuthi nawe uzolukhuluma, kungenzeka wena mhlambe kukudalela inkinga ngoba awazi lowo muntu mhlambe okhulumayo ukuthi yena ukuphi mhlambe le eqale walungisa khona. Bakhona yena abantu abaqale waxhumana nabo mhlambe bamnika imvumo ukuthi hayi engakhuluma ngale ndlela akhuluma ngayo meyekhuluma ngamagama abo, ngeke uze wazi. So nje bafowethu ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihlonipheni bafowethu, futhi sikhumbule ukuthi mangabe usulimele waziwavelelwa ingozi yokuhamba emhlabeni, lapho awuzilimalele wena, usulimalela abakuthandayo, ulimalela umndeni wakho, wenza izingane zakhe izindandane, uhlukumeza abantu abakukhonzile, ubazwisa ubuhlungu. So bafowethu ngiyacela kakhulu ukuthi i-social media siyihloniphe. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Dubula Mbatha, bambela mfana wami, bambela Dubula mfana. Bafowethu ngiyanibingelela nonke eMzansi Afrika, nama TikTokers nje wonke ngiyanibingelela bafowethu. Bafowethu bengazi ukuthi Dubula ngispenda i-weekend yami nayo yokugcina lomhlaba, bengazi mfowethu. Mhlambe ake ngisamarize nje bafethu kancane ngempilo yami noDubula. Ngesikhathi esincane uDubula ngimazi, izinyanga nje ezimbalwa sazana nensizwa, ngathanda ubuqotho bayo, ngathanda ukuthi indoda engazenzi into engasiyona, ngathanda ukuthi umfana olithandayo ekhaya, ngathanda ukuthi umfana ozazisayo ingane zakhe, ngathanda ukuthi insizwa emazisayo umuntu wesifazane ethandana naye. Akagcinanga bafowethu lapho ke uDubula ukwazile ukuthi angithathe the other day angiyise ekhaya kubo la eFosloras, bazokhumbula omthiya. Ngafika eFosloras ngaze ngahamba ebusuku kunomsebenzi owawukhona, I think kwakuhlatshwe inkomo ezimbili, enye safica ihlatshiwe enye yahlatshwa ngalelanga leli esasifike ngalo. Bafowethu saphila noDubula futhi wamnandi. Ake ngifast forward ke sengibuyela kule weekend alemale kuyona. Ngomgqibelo mhla ka7 ngicele uDubula mfethu, ngicela mfethu uthi ungiphekezele siyo service, ngifuna ukuyoservice imoto le iRanger. Athi uDubula ayinkinga udlule ungithathe endlini. Nangempela ngidlule ngimthathe endlini ngomgqibelo sambeni siyoservice imoto eSenturion. Ilapha enze khona le video le ethi sengihembe mfowethu. Ngize ngithi namahamba mvuka mthiya. Kade angazi ukuthi ngiyamvalisa umngane wami lapho ke. Ya, sasuka lapho ke sawudla inyama endaweni okuthiwa iSedovers, bazokwazi lapha eOliven ngase 37. Yeah. Sadla inyama noDubula sayasuka sokuntambama lapha la sokushaya ngisho upast 7. So lokho sambe ekseni la. Hayi sibuye ngimshiye endlini ngibuye ngizobona izingane
nenkosikazi endlini. The following day ngangisebenza ekseni from 6 to 6 ngesonto mhla ka8. Ngivuka ekseni ngihambe ngiye mangibuye emsebenzini ngangisebenza u8 to 5. Yeah, 8 to 5. 6 to 6 ngiqala izolo ngomsombuluko. Mangibuya ngehla ngoM1 afona uDubula ngesonto. Mgibe ukuphi? Ngibemsebenzini ndoda. Ozala kimi. Ukuphi? Ngisejulisi. Dubula mfethu angikwazi ndoda ukuza lapho ke. Izingane nangomgqibelo angihlalanga nazo mfethu. Ngicela ndoda ukuthi ngihambe ngiyohlala nezingane. Ngicela mfethu ukuyobona izingane mfethu. Kunezinto kumele ngidlule ngiyithenge esitolo before kuvalwe mfethu. Athi Mgibe uyafuna ukuza kimi noma ufuni. Kwanzima bafowethu ngathi okay ndoda ngeke ngihlale. Athi ngifuna ukudlisa inyama ndoda. Yabona. Ngithi mfethu isifine ke ngiyeza ke. Ibe wosa ke ngiyeza ke mfethu. Ngeke ngihlale kodwa ndoda. Anginike location yakhe. I remember very well ngasuka ku-M1 ngajoin u-M2. Ku-M2 nga-off-ramp ngomgwaqo kuthiwa uMaritzburg ngazi uMaritzburg Road or what. Ngi-off-ramp ngawo ngibheke kuDubula. Mangifika ngimthola usejulisi lapha ngasepaki. Dubula mfethu wala ndoda futhi wena engabe mfethu uyahamba phela mfethu kube ukuthi ngifike mfethu inyama sewuyosile ethi hayi fusekho wena man hawu asambeni angene la emotweni yami ngahamba ngale isitulo nasi lesitulo esilokho satshekiswa uDubula kanje kugcina ukuhlala uDubula la usishekisena kanje wangena wahlala kuso sahamba imoto yakhe bishayelwa umfana kubo omnyama uKhumbulane emotweni yakhe wangena uKhumbulane nanomshana wakhe ongathi uyisiguqanyana nje omnyama sahamba kwa Steve ngicela ukuthi mfethu engabe ngifika mfethu sewenza yonke into ndoda but kumele siyoqala manje ukuthi silokhuzana kwa Steve ngangena ngihlanya kwa Steve sa-order inyama ngathathi inyama ngayinika umuntu osa bafethu abazi kwa Steve bokwazi kunendawo yoku-order nendawo yokuhlala abantu mabehla nendawo yokosa ngale ngaya straight ngawunikeza umuntu osa inyama mfowethu sicela mfethu usosela lapha mfethu sabuya sinodubula sangena emotweni yami le ngikhumbula kahle ngangivule umnyango ngihleli kanje ngangibeke unyawo la kanje uDubula ehleli la evalile ngale mina ngibeke unyawo kanje sahlala senze call naye kunomuntu esasemfonela naye so2 samfonela saphuma la emotweni ngathi Dubula mfethu sokulate my ndoda asehleni mfethu hamba uthenga uphuthu no drink mina ngisawulanda inyama ngale bese siyadla ndoda saphuma la emotweni esinqenqela uDubula ngo10:06 ngesonto mhla ka8 saphuma emotweni 10:06 pake phambi kwa Steve mangiphuma mina ngihambe nomshana wakhe uDubula omnyama wesiguqa sibheke ukuyolanda inyama uDubula angena esitolo ungena uhamba nobani nomfowabo uKhumbulane nomfowabo kaNtsele nomunye umjito ohamba ngepholo emhlophe oyiparamedic bangena bawu4 bangena ngamina ngawuthatha inyama ngale remember siphume emotweni ngo10:06 awushayanga u13 minutes past 6 ngezo sibhambo siqhuma ngale ngezo sibhambo siqhuma ngale futhi niyazi ukuqhuma kwesibhamu kuba naleyo lonto nje evele ifike iclick kubantu sithuka sonke sasingale kule ndawo eyoswayo awushayanga u13 minutes past 6 awazi ushaya uma siqala sithi ngiyaphuma sibheke khona mangithi uDubula mangithi hawu ukhumbula shuthi uKhumbulane ubebaleke suka kuDubula eza bafowethu abazi kwa Steve usuka la kwi-counter uze ngala uma ngiphuma nje le ndawo ehlala kuyona mangithi uKhumbulane wegqoke iskipa esemhlophe umfana wakwaDubula kuthi ujule uKhumbulane okoqala nje kungafiki ukuthi mhlambe uDubula because amehlame ngathi ngaqhamukela kwi-passage leya la kwa Steve uKhumbulane phela lo bafowethu Khumbulane uyakhala umfana incane ngane
mangithi uDubu zavele zehle inyembezi same time. Zavele zehle inyembezi same time. Bafowethu ngizothi emndenini waka TikTok abantu bakwa TikTok umndeni wakambatha wonke nobhuti bakambatha bakadubula engikhulumayo nabo nengakhulumi nabo umuntu othandana noDubula zingane zikaDubula ngifisa ukuthi Dudu umndeni waka TikTok bantu abangaqhamile la kwa TikTok esingabazi bafowethu Dudu madoda ayibencane bafowethu ayinhle lento bafowethu ayibencane bafowethu kusuka ngesonto into ebengiyisebenza izola ngazi ukuthi bengisebenza ini namanje ngoba ngivuka nje ngiyemsebenzini angazi ngiyokwenzani nakhona ayikho into evumayo akwenze kulutho ngidubula mfowethu ngiyohlezi mfowethu ngikuthanda ndoda isibindi sakho kani yakho uthando lwakho obonalo ngomndeni wakho ngiyothi kubo bonke bafethu uDubula abonile Dudu kubona bengazi mngane wami ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona ufa bengazi ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona mfethu uhamba kulomhlaba benginawe umgqibelo wonke uyangiphinda uyangibiza ngesonto ungibizele ukuthi mfethu ngizokubona uhamba Mthiya Sontshikazi hamba kahle mngane wami uyohlezi unanendawo ekhethekile enhlizweni yami ufike kimi waphila impilo eyonqo waphila ubuwena wangayifika wawudubula Mbatha lala kahle indaba zethu uhlezi ngithanda mngane wami siyohlangana kwelisayo cha bafowethu ake ngibingelele mina igama lami nguSigwebo igama lami lomsebenzi ebese igama ke engaqanjwa abazali nguvele empini ngizalwa khona lapho kwaKhoza ngwantombe lesibonga ekhaya kithi ke kusenkandla kodwa ngikhuleka khona lapho ubuka lapha ngifundiswa khona inhlonipho nokuphila nabantu ngicabanga ukuthi le nkulumo engizoyikhuluma kunabantu abazoyijaja ngendlela yabo kwamukelekile futhi lokho ukuthi umuntu ajaje ngendlela afisa ukujaja ngayo bakhona ke abazothi ngithanda ukukhuluma noma ngithanda indaba noma ngifaka entweni ongamele ngene kuyona noma ngilandela ukukhuluma inkulumo yami imayelana nokuhamba kwalensizwa yakambatha ukudubula ngibhlungu kakhulu ke ngokuhamba kwalo yamnewethu loya noma kuwumfana nje omncane kimi kodwa ngokuthi bekuyinsizwe engicade bibheke kubo yinane izingane so ke ngizothi umnewethu ngibhlungu ukuhamba kwalo yamfo kakhulu emoyeni kakhulu ngangokuthi kuthe mangena indaba zokuthi akasekho emhlabeni kushona ngendlela ahambe ngayo ngizwe nje ngifike lobuhlungu kakhulu ngabheka ukuthi shuthi kunezingane manje engasena baba kunezingane engaseze ukuyithola impahla kaKhisimuzi kunomama manje ozobe egqoke ingubo angeze ukwazi ukuyishintsha ngokuthanda kwakhe kuKhisimuzi ngoba ilanga lishisa kanje kunomuntu manje okumele ebe umfelokazi manje obeyitshethu uzobehleli mhlawumbe nomyeni wakhe ngoKhisimuzi kumnandi bekhiphe nezingane makuthi abantu abajwayele ukukhipha izingane kodwa ke lapha kwambatha kusenzekanga lokho isizathu ke sami sokwenza le video esokuthi uDubula ube nebhadi kakhulu uDubula ube nebhadi ibhadi uDubula benalo ibhadi lokuba nabangani abangabangana leqiniso kuye ibhadi lokuthi abe nabafowabo abayibiza ngabafowabo angisho abomndeni ngisho abantu nje abambiza ngabafowabo abangabangana leqiniso kuye ngoba mangabe ngempela unabantu abakuthandayo ababangani bakho nababafweni bakwazi ukukhuza uma uphambuka nasekhaya futhi ngishabe kuthiwa
uyi-breadwinner wena wenza yonke into kodwa mangabe unabantu abakuthandayo bayakwazi ukubonisa bikhuze futhi makunento oyenzayo wrong ngoba umuntu mangabe wenza into wrong ekuncoma ekubiza ngensizwa kodwa nawe emzweni wakho lonto uyibona ukuthi wrong uyazi futhi wrong so engakuthandi lo muntu isikhathi esiningi ke manje into eyenzakalayo kunale app ekhona ukuthiwa uTikTok ngicabanga ukuthi leya app nomuntu owayivula wayenenhloso ethize ngaleya app kodwa manje kwenzeka enye inhloso eyenziwa yithina abantu abamnyama ngokuthatha izinto ngewala uDubula kasekho emhlabeni ziningi izinkulumo ezivela ngokuhamba kaDubula ziningi izinkulumo ezivela ngokuhamba kaDubula eyinkulumeni ezivela ngokuhamba kaDubula kunabantu abakhuluma manje engathi bayathi uDubula ubulawe ubani nombulawe ubani ukukhuluma mzokuqondisa kunabantu abanento ukuthi uDubula ngoba nakho aphambana noMavava uhambe mhlawumbe ngesandla sikaMavava mina uMavava ngiyamazi dala uMavava ngimazi sengiphilile futhi naye kakhulu angimphikeli kodwa nginesiqiniseko noma nginayo into ethi emzweni wami uMavava bengeke abulala uDubula uDubula exolisile uMavava uyaphila nabantu ukuthi abantu abazi uMavava manje nabe bezwe bekhulunywa ngoMavava bona bamjaja ngendlela yabo abayicabangela yona nanokuthi mangabe uzwa igameko zomuntu ebese uzenze ezakho ugcina usuba neshow yezinto ongazazi okungenzeka ubuDubula ubengalinyazwa abantu uMavava angabazi nabangamazi futhi uMavava ngoba bafowethu kunento kumele siyikhulume leyo ukuthi lento ya TikTok yokuthi umuntu athuke bonke abantu umuntu mayibhala kwi-comment umthuke ungamazi ungaze uhlangane naye bafowethu le nto izobaqeda abafowethu kakhulu izobaqeda abafowethu kakhulu le nto leyana kubhlungu kakhulu njengamanje abantu ababhizi abaveza igama likaMavava kule nkulumo ingane ezincane engamazi naMavava loyo egcina umbona emafonini ngishabe kuthiwa bafowethu uMavava ke niyamthanda awukwazi ukuthi umuntu umthande lithi umfake enkingeni ngokukhuluma kwakho uma ndisela izitha phe kwezitha nazo ongazazi uyabo okungenzeka futhi ukuthi kunabantu abangazwani noMavava abathola ithuba lokumcindezela ngokwenza lento fa sibhenga amehlo onke bafowethu asikhuleni sibe badala masinganakele sizophela okubhlungu kakhulu into edathi ngikhulume ngalento ukuthi ukukhuluma okuningi ebekuye kuvele ngoDubula nabafethu aphila nabo bekuthi bakhulunywa bebengahlali bengaliveza igama labaculi bakaMaskandi iyo ke lento edathi ke ngiveze ukukhuluma mina njengomculi ngoba umculo okudala wawenzela ukuthi umculi ukwazi ukukhuza izimpi endaweni ukwazi ukududuza abalahlekelwe ukwazi futhi ukuncoma kwabenza kahle kodwa njengamanje ngiyanibingelela nasezantsi kakhulukazi ngibingelela abalandeli bakaMaskandi abaculi bakaMaskandi ngiyanibingelela abafowethu idudu emndenini wakambatha kubuka Dubula odinyazwe ngabantu ubhlungu ke zinganza kwethu kubhlungu bafowethu mangabe sindle emnyama sizoqedana ngesibhamu kangaka ngosiyamjo akukho kuhle bafowethu phinde futhi ngithi phephisa kakhulu mfowethu Mdibe ngane kamama uyazi ukuthi ngizokhuluma nje iqiniso wena noDubula ukwazana kwenu lwazane ngami I was the one uhlanganise wena noDubula. It was last year uDubula was driving a Polo
uyazi ke mfowethu ngaso sikhathi ukuthi ke na izimo zazithini ngaso sikhathi kuze ngihlanganise wena noDubula bafowethu phephisa sanokuthi ke izingane zika mama bantu bami angisho ukuthi ke na mhlawumbe uDubula ulinyazwe ezinye zezinto ebesikhuluma la ku social media asisazi isizazakhe uyabona kodwa abantu abami kadala ulimi lweni mangabe lenza ama video ku social media ayinganidunga izingqondo kadala ulimi lweni mangabe ni commenta ema video nabantu kadala ulimi lwenu mangabe ni commenta ekudleni kwamanye amadoda ningafaki inhlabathi abantu abami kuyingozi kakhulu ukudla kudleki masekufakwe inhlabathi ngiyaniyala nje angisho ukuthi ke na mhlawumbe umfowethu ezinye izinto zimlimazile lezo cabanga ukuthi Bhuti Mgibe uzongifakazela ngane kamama last week or last week I called you ngathi mfowethu nginombono omubi ngoDubula Dubula uzonginyazwa ngabantu ngibuka abantu abazingela ukuphila kwakhe tshela ukuthi akaziqoqe nama ngazi ukuthi kanjani ngiyakubona ngasasikhathi xabane nabafowethu uBhuti Mavava Sikhakhane no I didn't comment ngalokho kodwa angabuka ukuthi ke na ube wrong but I didn't comment this is also ukuthi ke na ngabona inovele ayiyona ingozi lento kuyena umfowethu kodwa angaphinda yenze lento I didn't comment about it but I do comment about 2 weeks or last week uMgibe uzokufakazela I call him ngathi fonela uDubula mfowethu cela aziqoqe ngani ngoba ngibuka abantu abazingela ukuphila kwakhe kubo bonke abafowethu abashaya abantu la ku TikTok nakumanye ama social media siqoqeni izingane kamama kodwa Mgibe mfowethu uyazi ngabe kade ngakutshela mfowethu kube mhlawumbe khona abantu abazingela ukuphila kwakho kodwa ngaze ngizitshele lokho mfowethu cabanga ukuthi ke na bonke abantu usuxabana nabo suke ningaxabani ngoba nixabana mhlawumbe nisuke nixoxile nabo angithi uyayibona indaba ingakho ngalibona ithunzi elibi kodwa ke umuntu bafowethu engizocela ukuthi ke na ngimdonse ngendlela engibuka futhi ithunzi kuyena siqiniseko bhuti angikwazi siqiniseko kana kamama ngikwazi angaze ngihlangane nawe kodwa uNkulunkulu uthi angitshela ukuthi bhuti ziqoqe ngane kamama ngiyaphela nje lapho angisho ukuthini kodwa mfowethu mawuthanda ungifonela uzongifonela angikwazi angaze ngihlangane nawe awukaze usho lutho kubi kumina but siqiniseko kuba wakabafethu abathuka abantu but ngiqanyelwa wena obathuka kakhulu abantu awuxabani futhi kakhulu nabantu kodwa siqiniseko bhuti ziqoqe kunabantu abazingela ukuphila kwakho ngiyaphela la mina nguMax Makhanya ngithi tutu emndenini ezihlotsheni nakubangani balensizwa yakambatha ekuthiwa uDubula esishiye ngokukhulu ukuzuma futhi kabuhlungu nizokhumbula ke bakwethu ukuthi uDubula insizwa nje ebesitalabhana nayo la ku TikTok and ukutalabhana kwethu bekujule ngalendlela ukuthi yena waze wahamba wathumela abantu bakhe ukuthi bahambe bayomhlolela ngakwela kithi eMbumbulu la ngivela khona bayomlandela information bamshuthele nezithombe abuya nakho ke wakushare konke la ku TikTok wanikhombisa ama diary la abhala khona ngami noma ngakithi insizwa nje ebesitalabhana kakhulu nayo uDubula kodwa esayidini lami iqiniso lithi beyingekho inzondo yeqiniso angikaze ngimzonda uDubula ubeligxeke iqhawe lami
engitalabha mina engithuka nami ngimtalabhe ngimthuke akaze nje ngimzonde lokhu kwangempela lokhu kokuthi impela sekufuneka mhlambe afe cha ingakho ke ngithi nje ngithi dudu bakwethu silahlekelwe nathi la ku social media sinciphile insizwa esizoqhubeka sitalabhane nazo ngokuhamba kwaDubula bakwethu ngizithoba nje kakhulu before lensizwa ihambe before ilanga ehambe ngalo noma ilanga lesigameko sokuhamba kwayo bebehamba nomgibe bedriver nje around ko Midrand laphana sike saba nokuxhumana nabo behamba nomgibe bengifonela laphana ngama video calls befuna sihlangane ngenxa ukuthi I think mhlambe bebefuna sihlangane nje for the first time sixhawulane sibingelelane sibhekene for the first time ngoba impela besingakaze sihlangane bekuzoba nje okokuqala angikwazanga ukukwenza lokho mina ngenxa ukuthi ngangisetohweni ngibhizi ngiphuthuma ngibhekele koPitori so ayenze kangake lonto ngichaza kona njalo ukuthi lensizwa bengingenayo inzondo yeqiniso mina nayo mhlambe obengenza ukuthi izifinyelele kulesimo lesi efinyelele kuso ngiphakama nokudabuka okukhulu ukuthi isifiso sayo sokuthi ke sihlangane mhlambi lapho la naye bezongikhombisa khona ubuntu bakhe sigcine singafezekanga ngigcine ngenzekanga sigcine singahlangananga babehamba nomgibe ngomgqibelo emini bengifonela inamba yami beyithole khona la ko TikTok so kwagcina ngenzekanga Dudu ke mndeni wakwambatha Dudu bangani bakaDubula nani ihlobo sithi Dudu sikhala kanye nani ebese ngikhipha nje isiyalo ke kubantu abasizakalayo ngalokhu ngithi nje bafowethu ngicela nikhule ku social media bakwethu siyatalapha senza siyadlala senza konke kodwa uma ngabe sekunesimo esiserious ngalendlela ake sikhuleni bakwethu singenze ngathi thina siyophila inguna phakade ngiyakhumbula ukuthi yimi umuntu owake wakhuluma amazwi akhombisa ukusizakala ngesimo esiserious somuntu kodwa iqiniso lithi ngabuya ngawalungisa ngawakhansela lawo mazwi lawo ngakhombisa ukukhula ngoba lento yokukhula inegaba kunesikhathi esifikayo la khona ekumele ukuthi ukuveze ukukhula lento yokukhula into seasonal into ehamba ibuye khona isikhathi la ukukhula okuye kukushiye khona uthola ukuthi uzobehavisa okwengane ukhulumisa okwengane kodwa kumele phela sifike isikhathi la kubuya khona ukukhula kwakho ebese ulungisa amaphutha owenze ngesikhathi kusakushiyile ukukhula la khona bewubehavisa okwengane ngakwenza ke lokho mina kuBobo umfana wepiki ngayilungisa lonto kwabuya ukukhula ngazehlisa ngawakhansela amazwi engangiwakhulunyiswe ubungane sengithi ke nani enikhuluma amazwi okubhayiza obudomo obungane ukuthi sekushoda bani ubani uyalandela lawo mazwi lawo awubutshupidi awubungane awubudomo khulani
khiphani amazwi a constructive, amazwi azodala ukuthi silunge isimo. Yekani ukubhebhethekisa isimo esibi. Yekani ukusizakala ngezimo ezimbi. Yekani ukuba zidomu nokuba ziphukuphuku. Kubhlungu okwehlele umndeni wakaMbatha, kubhlungu okwehlele uDubula. Kumele ngabe siyalila ngeinhliziyo, siyadabuka ebese siyafunda ukuze silungise impilo yethu going forward. Njoba umbona nje umfo kaMakhanya ukuthi njengamanje ukhuluma ubuhlakani. Ngikhombisa kona njalo ngichaba indlela eya ekulungisweni kwebehavior ukuthi awalunge ama-behavior abantu abakhule manje ngokomqondo. Ingqondo zabantu mazibuye, abantu mabayicontrole i-social media, kungabi i-social media econtrol abantu. Yenze into bese uyayimela into yenzayo. Ungayenzi into uyenziswa i-social media ube uzohluleka kuyimela. Ngithi bakwethu ake siyekeni ubudomu. Sibhlungu lesimo esehlele uDubula. Siyaxolisa mndeni kaDubula, siyaxolisa nakini ihlobo. Sitha lwehlanga lingehlile. Sitha lwehlanga lingehlile bakwethu. Sithi dudu. Siyaduduza. Bengifuna nje ukudlulisa lawo mazwi bakwethu kanye nalezo yalo koza kwethu esinabo la ku social media ukuthi bakwethu ayibencane awehle amagama abhebhethekisa ulaka. Asikhuleni, asifundeni emaphutheni ethu. Asiqine manje, asibuyele ezingqondweni zethu. Ake sizame amanye ama-content azokwenza impilo zabantu ziphumelele ziye phezulu kunokuthi ishabalale. Ake sizicorrecte emaphutheni ethu. Namaqhawe ethu kaMaskandi ake siwalandeleni kahle bakwethu. Ngizoze ngibhede angivale khona la. Ngiyabonga bakwethu, ngikholwe niwazwile amazwi.